برز مصطفى حنیفی اندام مکتب سیاسی پارتیا پیشورو جه کوبان مهوان میا کاک مصطفى بخير هاتين جالك سباس بريا 4-5 روجان هين مهوان مبون هوا جود روج جالك خرابه دما كان بيجين خراب بو ايرو يا كوبانه خرابي تشيا سلافورز اشترى وج هروهاج تماشبانين رو دورا بخودي روشا كوباني بجبري خرابتره بري 4-5 روجا از بتر بوم يعني وضعي كوباني بشكل كي ايرو بشكل كي دينا قال خرابه مخابن سردا اف برف كت تقريبا بلنديا برفي حتى 4 سنتيمي بو جبر وي قال لك سرما وجماعات شي بو نتيجه وي انجام وي دا سه 4 زارو كان جانو خوش دست نتيجه سرماي كوخاري وضعي ما كوباني يعني وقت اشترى بيجم كلو بلي خارني نمانه ادني كلكي كيم بنا قالك نمايج كان اشترى بيجم شيري زارو كان تمامي نمايه يعني مازوت وتشت ورينا نمايه اف تشتك هيرو الكوباني دور بيشكريه تشتك ناكفي كوباني يعني كاك مصطفى الدسبيك سراج مرا زارو كان كو جان خوش دست داينه هري داوي هي واسور گوتيه ششن ناس ما وان دياره هون تشوان زارو كان اهل وان ناس كان آوارنا خلک در دورا کوبانه خلک ناوندا کوبانه الکیوا بوینه گیانه خوش دست داینه البن چادرا بوینه الچوله بوینه المالن خلکه بوینه نه يعني چادر تننه چادر الكوبانه ايرو تننه هر کسک جم اهل خوی یا جی پرهنه ايكو کو جانه خوش دست دای دهمات سیاره خودش خورا چادر دعوت نسر سیاره خو او تدارات زين يعني چادر تشتي واتننه يعني جمع ددهم و چزان یاری سر گشن آلی کاریان هنه آلی کاری گیشتن کوبانه تقریبا بري ب 10 دقائق تا 5 كيلومتر ما بوم كوبانه يعني ازين بركي نها گشتن كوبانه آلی کاری جي مازوت بيتريوه مازوت جي خوش نخوش خانان ريه و فرنان ريه نش خلق ريه يعني خلق تماي يعني مازوت جي اوجر حد نامينه يعني نهادا ماكو آلی کاری جهن مازوت يعني سو تمني ده آلی کاری بهنا بلاف کرن سر نخوش خانه و تا گود فرنان دا؟ فرنه نان جوي نان دقي فرنه او آلی کاری کی تینیتن يعني تيمن يو ان يان کی نتینن يو ان بس بآلی کاری قي محافظ حلب او كريدور فكرنا كجوي كان بگين كوباني واز بيجن بلكي دري ام 4 هناك شو حسكيجي آلی کاری اوین کش بوی يعني چند گهشتنا کوبانه اگر هم بزانن آلی کاری چندن بری آنها مهوانه کم گوته من بشه 10,000 کسانه و بحثاویه چند بو کوبانینا چند بو حسکینه هون نزانن؟ ام نزانن والله حتى انا نجشتي في دركي او جزبين بلكي هي واسور او استلام بكي و آلی کاری يعني باشه بانگک هيا بو خلکی کو مثلا آواره بوی کجبر بوی خلکی محتاج و پیدوی بانگک هبویه ورنه في داري آلی کاریان ور بگیرن ناوندکات یا دست نشان کرن؟ خوينا تشتك حتى هيرو تشتك تنيه ما خابنش تشكي ببيجم يعني كوباني وضعي وي قال لك نخوشه يعني قال لك نخوشه اجمرا بيجا نخوشه كاك مصطفى دما كنها از بجمع بازارا كوباني از بخوازم بچم آرد بکرم بچم صمون نام بکرم دسمت کویت یا نه دما کن بجن خرابه نخوشه اجمن را ببیجه چاوا خرابو نخوشه نان هي نان حتى نا هي نان باش هي هما كلو بله خارنه نمانه وك رز وك يعني برنج وك شكر وتشتي ديجي شيري زاريان خاصة يعني تنهي نمايه مخابن نمايه يعني براسي نمايه وخلق نا از تشتكي ببيجم بلكي مشترى بري قوت يعني بلكي تشال بينجا شست قند كتي كوباني انا سيست قند كتي هندر كوباني خلق سيست قندان هاتنا ناف كوباني ناف كوبا ناف باجر ناف بلدي كوباني سيست زيدي سيست قند كتي هندر باجر يعني باشا يعني هم تخمين كرين زانن چند كس آواره بوينا كجبر بوينا والله از بيجم زيدي 100,000 كس هي زيدي 100,000 كس كوجبر كوباني بيها باشا اوه هميل كيفانا
گشکی لحر کسکی یعنی من بخوا یعنی دو خانیا که من هبو مدای کوچبرانه وقتی دین اوفیس کم هبو دو کوچبر کرنه کیه و خلق به شکلی یعنی از زانم بینایتا کو استدا هر مالک سه مال و چهار مال تبوان دانه يعني خلكي الخوا قرتنا خلقی الخوا گرتنه گشکی خلقی الخوا گرتی اری باشا وضع خلكي بخواجي نخوشة اللي هر سرويرا كوجبرو اوارج الخو قرتينا باشا خلكي تقوتا من دناف اوتون بلين خودا دمينن او بخو خيبتا سر اوتون بلين خودا دانيان شادرا يعني او لنافا كوبانية تنديتن آساني مشانا زيدنا هجمار زیدن اجمار اری زیدن اجمار گلک خلق سرریکان سکنیه الحارتا زقاقا سکنیه و دور دا سر چادر سر سیاره خواه کرنه عربی خواه کرنه و دور دا راد زین او كي خارن و خارن نفسناوان زاروك بيرهنا يانا کشکی زاروک خلقی ما کشکی زاروک خواه پیرا هنه بس خارن و تشت و ارینا والله وکشتره گوتی یعنی كلو بالي خارنه نامين نادني يعني خلت روزي رستني شكل برنج يعني برنجتني شكرتني هروا حرتش نماي لا نكام اشتراكيش كي ببيجم ياك بياك بس حرتش نماي براستي يعني تو نافت يعني هند بيجن چنا ماياج من راب بيجا بو چه از دخوازم نها بزانم اجبركو از الناف كوبانينم مدفت ازو بينر ما ام بزانين بيتا برچاوي ما هند نافا كوباني دا هين چاوادجين تقود برنج نمايا شكر نمايا چه دي نمايا سير نمايا حتى نشينكاي دي سر نمايا شينكاي بعجان سور بعجان رش تش نمايا يعني حتى فيكي نمايا تشتك نمايا تداري سوكي از بخا چوم سوكي قرستشتك بينم ده والله ما تشتك نبي ازوالا فقر يا مار چه هيا يعني چه هيا اگر اصابي چه ما يدنا بازارا كوبانه دا تو بچي مال بخوازي اگر تو بخوازي بوزارو كان خو بكري چه مايا تشتك نمايا از كان بيجم ترف وندبين شو نظام تفرل هناك بختنوزه هناك بمشي يعني تشتكوا هاي برهندكن يعني تنا ناجي يعني سوي مع تدي جمع سرمايه او جمع تشيناب شيكاي جمع تشيناب يعني مش دربا دا اشتسكني جمع باشا تقول بفر هاتيا سيشل سنتيمتران مايا يعني اول كوباني جبراسيجي كيم ريددت روشا خلكي تقول مازوت جينا سو 80 جينا چاوا خو گرمت كان كهرباء جينينا خدي خلق خدا بكنيان دا الحيفا سر خد كيف بياوي گرم دكه يعني مازوت جي تدي حر اوكي پیشی 300 لیتر دانه هر مالک 300 لیتر دانه که او 300 لیترات دی سقاس جماعت پر ورینا مازوت گلک داره گلک کان مازوت آوان نمایجی اما خود بن بطانیان دا خود شلطات خود خوا گرم دکن باشا وكا قامشلو الكوبانجي مكتب دبستان مثلا هولن شاهيان تعزيان ديري فارا خلق بو خلقي هاتنا حاضر كرن يعني دبستان داخل كي اوارا كجبر اري د مكتب د مدرسه مكتبان ده هنا جامعان ده هنا جي روضه حتى جي روضه يزارو كان دي سكتنه كي خلق زاني هو شكلي هنا اري قلق سباس بابرز مصطفى حنيفي اندام مكتبه السياسيه بارتيا بيجفارو تشكوبان القلمه بوي قلق سباس بو هوا هي في دارم تندروز بن